At your name
bride waiting. Like a bride waiting for her To all of creation. and all of creation, all of the earth, make straight a highway, a path for the Lord. Jesus is coming soon. Call every sinner. Call every sinner, wake up the saints, let every nation shout of your name. Jesus is coming soon. Like a bride, we're waiting for Jesus. Like a bride waiting for her groom, we'll be a church ready for you. Every heart longing for our King, we sing. Even so, come, Lord Jesus, come. Even so, come, Lord Jesus, come. There will be justice. And there will be justice, all will be new. Your name forever, faithful and true. Jesus is coming soon. Let's sing that again. There will be justice. There will be justice, all will be new. Your name forever, faithful and true. Jesus is coming soon. So like a bride. Like a bride waiting for her groom, we'll be a church ready for you. Every heart longing for our King, we sing. Even so, come, Lord Jesus, come. Even so, come, Lord Jesus, come. So we wait. Let's sing that loud. So we wait for you. God, we wait. You're coming. God, We wait, you're coming soon. so we wait. So we wait for you. God, We wait, you're coming soon. like a bride. Like a bride waiting for her groom, we'll be a church ready for you. Every heart longing for our King, we sing. Even so, come, Lord Jesus, come. Even so, come, Lord Jesus, come. Jesus be. Jesus be the center of it all. Jesus be the center of it all. From beginning to the end,
'Cause Jesus, you're the cup that won't run dry. Your presence. Your presence is heaven to me. Your presence. Your presence is heaven To me. Who is like you? Who is like you, Lord, in all the earth? The matchless love and beauty in this world. And nothing in this world will satisfy. 'Cause Jesus, you're the cup that won't run dry. Your presence. Your presence is heaven To me. Your presence is heaven to me. Treasure of my heart. And treasure of my heart and of my soul. In my weakness you are merciful. Redeemer of my past and present wrongs. And holder of my future days to come. Your presence. Your presence is heaven To me. Your presence, your presence, your presence is heaven to me. Oh Jesus, oh Jesus, your presence is heaven. Jesus. And oh Jesus, oh Jesus, your presence is heaven to me. Oh Jesus, oh Jesus, your presence is heaven to me. Not يحقسني لو راسي مخاني يحق ناتكاوي ناتكا مخاني يحقسني لو ناتكا مخاني يحق ناتكا مخاني يحقسني لو ناتكا هاليلويا يحب ناتكا مخاني وين ناتكا مخاني يحب سنلو ناتكا مخاني يحب سن ناتكا ناتكا مخاني يحب سنلو نا يسوس تعبسنا يسوس مخاني يحب سنلو يسوس مخاني يحب آمين ويسوس مخاني يحب سنلو يسوس مخاني يحب ناي قويتا مخاني يحب سنلو قويتا آمين ناتكا هاليلويا يحب سنلو ناتكا مخاني يحب سن ناي قويتا مخاني يحب سنلو قويتا مخاني يحب سن
تحقوسنا يقويتاوي يقويتا مخواني يحقوس يقويتا مخواني يحقوس ناتكا مخواني يحقوس ناتكا يحقوس ناتكا مخواني يحقوس ناتكا مخواني يحقوس ناتكا مخواني ناتكا آمين يحب ناي يسوس مخواني يحب آمين آمين ناي يسوس مخواني عبتي العز بلي ترى بين صفعنا البي سوينا يكسخا كبري قويت يسوس تمسكن لك عبتي العز بلي مين ترى بين صفعنا البي سوينا يكسخا كبري قويت تلك كبري قويتا يسوس تمسكن أملاغي سخائقا أملاغي سخائقا ناتكا مخواني يحقوسن اللو ناتكا مخواني يحقوسن اللو ناتكا مخواني يحقوسن وراسي مخواني يحقوسن اللو وراسي مخواني مين نا يسوس مخواني استحقوسي نا يسوس مخواني يحقوسن اللو نا يسوس مخواني يحقوسن اللو ناتكا مخواني ولودكا مخواني يحقوسن اللو ولودكا ولودكا مخواني يحقوسن اللو ولودكا مخواني ገንዘብካ مخواني يحقوسن اللو ገንዘብካ مخواني يحقوس ولودكا مخواني نموداتا ولودكا مخواني يحقوسن اللو ولودكا مخواني ياراون حبارخ حنمصاهم كملكم عليكم واو دس كبل كلكم امزدقهم كلكم عليهم لما حكيدو نسم كاب طعم دس يلوم الله غرمكم انا خا دس يلون الله ቋንቋ ዝበሃል ፈላሊና ዳምበር እንታይ ይባሃል ስደት ይቆም ገይሮ እንት መሆን ገብርኩና አሁን እግዚአብሔር አምላክ መስገን አብ ሓደ ጊዜ ግና እንታይ ከውን ስለኩም ሓደ ጊዜ ግና ቋንቋ ዝበሃል ዘይፈለና ጊዜ መጽ زولنا بدكنا خمانة كمان تفلم زجرنا جاري بمنتهي بوانقا جن أملاح باره قيتها يسوع كريستوس جنا عدالنا اللبوتا كرون أملاح بون. أوكي لومي درار قيتها هنا خنوسي
كلنا ندازلنا شكل مقبرنا أبزو كم زبل قال الله انتهى له قدس داوود مزمور 143 هياو زبله أقول ميخاس حدوكا صادق يلبون أمو مسباريخا أفردي أي تؤتو أقر مكمل أي تكراخر يدلو أقر مكمل من هذا سي نسخة فتش كايوسي بدل ذلك وسب ولا حدا يلا من هم زبدلو داوي I can say in English oh guys 143 verse yes ready what I say Do not bring your servant into judgment, for no one living is righteous before you. What's most important? His mercy. His what? Forever. Never ceases. His love never ceases. Isn't it amazing? Yeah. فقر እግዚአብሔር አምላክ ምሕረት አምላክ እሲ መወዳታ የብሉን አምላክ ባረኽ ንሱ የዝምሃር ዘሎ ኻኔ እዚ መጽሐፍ ዛንታታት እንዴት ዘጽንዕ ዘሎ ሎሚ አው ዝምሃር ዘለኹስ ምሕረት አምላክ እሲ መወዳታ ዘይብሉ ምዃኑ እዚ ናይ እግዚአብሔር ሰብ ጎይታ አምላክ እንታይ ምዃኑ ተረድኦ እንታይ ኣሎ ምስ ባሪኻ ስታይ ትግበር ኣፍርዲ ትእቶ ምክንያቱ ኣብ ቅድሚኻ ጠቂሉ ሲ ኣበስ ክርከቦ ዘይክእል ሰብስ ወላ ሓደ ወይ ካ ፍጥረ ከይተገብ ጽዋዕ ጎይታ ሰቲ by the way can I get 1 Corinthians chapter 11 verse 27 and all the way someone going to read it okay ታይብላሎ ግናኸ ሰብ ንሩሱ ይመርምር ከሙኻ ኣብ ገዛ ኣብዛ ካብዛ አንገራ እዚኣ ይብላዕ ካብዛ ጽዋዕ እዚያውን ይስታይ ዝበልዕን ሰትን ንስጋ ጎይታ እንተ ዘለለየ ንሩሱ እዩ ፍርዲ ዝበልዕን ሰትን በዚ ምክንያት እዚኦም ኣብ ማእኸልኩም ብዙሓት ድኹማትን ሕማትን ዘለዉ ዝደቀሱን ብዙሓት እዮም ግናኸ ኣብ ርእስና እንተ ንፈርድሲ ኣይም ተኾነና ነርና ክንፈርድ ከልና ግና ምስ ዓለምንቲ ከይንኹነን ብጎይታ ንቕፅዕ ኣለና ስለዚ ኣሕዋቴ ንምብላዕ ክትርከቡ ከለኹም ንሓደርኩም ደኣ ተፀባበዩ ይብላ ኣሎ እዚኦም ድራርብ ዝደረሩ ነይሩ ማለት እዩ ወይ ምሳሕ እታ ዋና ቁልፊ ነገር እዚኣ ዘላ እንታይ እያ ነዚ ነገር እዚ እንታይ ዘይገበረ ዘየለለየ ኣብዚ ድራር ጎይታ እዚ ክካፈል ዘሎ ሰብ እንታይ ዝኾነ እዩ ምስ ኢየሱስ ክርስቶስ ወራሲ ንእግዚአብሔር ኣቦኻ ወራሲ ንኢየሱስ ክርስቶስ ካ ዝወርስ ሰብ ጥራሕ ክወታ ዝኽእል ነዚኣ እዚ ዘይተረድኦ ሰብ ክወስድ የብሉን ሓደ ግዜ እንታይ እዩ ኦ ምስ ክርስቶስ ከም ተባሂልና እናገለና ዝበሃል ነገር ኣሎ ቤተሰብ ክሳዕ ዝኾንካ ከምኡ ኣሎ ቤተሰብ ምዃንካ ግና ወስድ ጥራሕ ሓዲርካ ውዒልካ ሲ ቤተሰብ ምዃንካ ኣይትረስዕ ቤተሰብ ነቲ ህያው ኣምላኽ ብደም ወዱ ኢየሱስ ክርስቶስ ተዓደግካ እንተ ዳ ኾንካ ኣብ ቤተሰብ እንታይ ፀገም ኣሎ ገሊኡ ሰብ ሕንቁቕ ኣሎ ገሊኡ ሰብ ዛረቦ ኣይፈልጥን እዩ at the end ግና መወዳእታ ግና ኩሉ ሰብ እንታይ እዩ ቤተሰብ ይመስለና ኣሎ እንተራ መንግስቲ ሰማይ ክንኣቱ ኮይንና ግድን ቤተሰብ ኢና እዚኣ ፍለጡ ነዚኡ ዘየለለየ ክወስድ ዘይግብኦ ቀዳመይቲ ሕጊ እንታይ እያ እዚ ስጋ እዚ ንምንታይ ከም ዝቆርሰ እዚ ደም እዚ ንምንታይ ከም ዝፈሰሰ ምርዳእ ነዚኡ ንሕና የብሎም ኢልና እንከራኸር ንምንታይ ስለዚ የተረድኦም ኢየሱስ ክርስቶስ መድሓኒኻ ምዃኑ ፈሊጥካ ኢየሱስ ክርስቶስ ኣብ ሰማይ ከም ዘተወካ ከም ዝቕበለካ እንተዳ ፈሊጥካ ክትወስድ ኢየሱስ ክርስቶስ ኣብ ቅድሚ እግዚአብሔር ኣምላኽ ኢየሱስ በዓሉ ጥራሕ ንፅሕ ይላባል ስለዚ ኩላና ሓፊልና እንዳፀልና እዞም ደቅናኻ ከንብቡልና እዮም ከን ዩ ሬዲ
So then, whoever eats the bread or drinks the cup of the Lord in an unworthy manner will be guilty of sinning against the body. Everyone ought to examine themselves before they eat of the bread and drink from the cup. For those who eat and drink without discerning the body of Christ and eat and drink judgment on themselves. That is why many among you are weak and sick, and a number of you have fallen asleep. But if we were more discerning with regard to ourselves, we would not come under such judgment. Who is not supposed to take this? Who is not supposed to participate on this service today? Who is not supposed to participate according to that word? Those who don't understand and don't believe? Yeah. The body. There is a word of the body, all right? Okay? If you don't understand what the body of Christ means, the body of Christ is what? Ecclesia, the church, all right? Okay. If you don't understand that one, if you don't understand the fellowship of brothers and sisters, if you don't accept Jesus Christ as your Savior, if you don't have the assurance of salvation, getting into the kingdom of God, to be with His Son, Jesus Christ, then you are not supposed to take of this. There is a punishment, what the Bible says. There is a punishment if you do that. It doesn't belong to you. You're taking something that doesn't belong to you. Am I clear? Yeah. I'm saying to everybody, you are taking or you are participating into something that it doesn't belong to you. If you understand who Jesus Christ is, if you have accepted Him to be your Master and Lord, stand up. الخبزي داويتهم نعزي نصلي أبقى نقول إن نصلينا نسمع زي تجبرلنا تاريخ استفدنا قيا تاي مخانو كردانا كنت في لانو تا فقري أملاك عابي أيوه ملحس بر عنكاب سبلو نزل عالي نزل تانك ملسو نودو له أي فقري صروي فقري صنوع سيودا فقري نزل عالم كنبريو إلهم صدقان زمرو بحري قلم انت خوني سمايات ما ورقت كلهم سبع دما صحافتي نفقري عملاخ كتصحفو اتي بحري من صفاي سبعة سون متخمو تي ورقت هم متصببي
ሰማይ ወንተ ኾነ አይ ፍቅሪ ጽሩይ ፍቅሪ ጽኑዕ ዘይውዳ ፍቅሪ ንዘለዓለም ክነብር እዩ ኢሎም ጻድቃን ዘመሩ አይ ፍቅሪ ጽሩይ ፍቅሪ ጽኑዕ ዘይውዳ ፍቅሪ ሰማያት ወርቀት ኩሎም ሰባት ድማ ጸሓፍቲ ንፍቅሪ አምላኽ ክጽሕፉ እቲ ባሕሪ ምነጸፈ ሰባት ውን ምደኸሙ እቲ ወረቐት ምጸበበ ሰማይ ውን ተኾነ አየ ፍቅሪ ጽሩይ ፍቅሪ ጽኑዕ ዘይውዳ ፍቅሪ ንዘለዓለም ክነብር እዩ ኢሎም ጻድቃን ዘመሩ ፍቅሪ አምላኽ ዓብይ እዩ እንካብ ዝብሎ ንዝለዓለልዕሊኡ ንዝተሓተትሕዚኡ ርእሱ ንዘትሕት ሓጢአተኛ ምን ኃጢአቱ ደምሲሱ አጽርዩ መህት ታንክ መልሶ ንወዱ አይ ፍቅሪ ጽሩይ ዘይውዳ ፍቅሪ ንዘለዓለም ክነብር እዩ ኢሎም ጻድቃን ዘመሩ አይ ፍቅሪ ጽሩይ ፍቅሪ ጽኑዕ ዘይውዳ ፍቅሪ ንዘለዓለም ክነብር እዩ ኢሎም ጻድቃን ዘመሩ አሜን። ባሕሪ ቀለም እንተኾነ ሰማያት ድማ ወረቐት ኩሎም ሰባት ድማ ጸሓፍቲ ንፍቅሪ አምላኽ ክጽሕፉ
اتي بحري متنصفي سبعت ونمدة خمو تورقت تي ورقت متصببة سماي كواتخوني سماي كنت خو هاي فقري اي زقرن فوروي تروي فقري من صنو زي ودا فقري نسال هالم كنبر يو إلام صادقان زمرو آمين آمين ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ ነተብስቲ አልዕሉ እዚ ምእንታኹም تقرأ زلوا أكلاتي له سجى يسوع كريستوس نعي نعخمن تقريسو لازم كلها نا بحبرة نزي وصله كمون حدرار نتسوع على علو إذا من تهم زفس زلوا نحدش كده دميو إلو لذي حجين إحناها إتين مذكرتاي جورو زبلنا كلها أنا بحبرت نوصل قال لي مدحنينا يسوع كريستوس سلات زغبر كالنا محرت ذهب كنا كبر واغا من تانا زخفلكا كبر واغا እግዚአብሔር ክብር ይበካልና زي كل جزء ما ذكرته يقبروا تبهل تصحيف كم زلوا እግዚአብሔር نعخا نحسبنا سلس تخفل واغا سلنا تقبر كبر واغا نحسبنا كبرين بكالنا سلنا مسكال فوري እግዚአብሔር شمكا يخبر برنامجنا كل ساعه تركب يسوع امين يا باركم كفلوا ثم أشرس نقدم هندا متاهم زلنا announcement كنجبرينا كم يركم قنيهم اللهم كم زتصبومش كم زلوا من كوزلنا كل جنت تخون جنا يكونن أجايز لكم ناخن لاليكم أبدي أجايش اللونا إلسوم سانا يا كل جنيرا جن مع البيتها أبدي سانا له نقا دحن متاها بارك دحن متاهم يا جار أملاح بارك صبو زغبر املاح صبو غبرالو نسعجز كل ጊዜ صبو غبر እግዚአብሔር ፍዕግስት ግና ዋጋ خبري ካለ ጋሻ ምን አለና ጋሻ አለና ካለ ዶም አሸሪት ቅርብ እንዳመጻሁም ፕሊስ ካለ ጋሻ አለና ዶ ጋሻ ብላን صبو እግዚአብሔር አምላክ ባረኽ እንጸልይ በሉ ጎይታ ነመስግነካ لنا سلز جزية سلز نبرنا نحبرت جزية أتي روم كرام الله ندا أفسرا عرب الله ندا ذل العالم عرب الله ندا سيون ملكان عرب الله ندا تخلل الوامنكا كرام الله كله تنقرني ها عند أمانن ليانكا قلام تنا لنا مو مثلا خنكم تحقوس يقولوا جار عمله بارك بزحات قول عدنا كملنا له أنهم سيجبرنا بجزء الذي تنقرنا مالتي
ስለዚህ ሓውና ዳንኤል ኣፍሪካ ይኹን ማእኸላይ ምስራቅ ይኹን ከምኡ ዝሕሰብ ዘሎ ኣውስትራልያ እዮም ካባና ቁረብ ርሒቆም ዘለው ነቶም ኣውስትራልያ ከይተረፈውን ከመይ ጌርና ክንበፅሖም ከመይ ጌሮም ብሓደ ምሳና ከም ዘብሉ ምግዝጋስ ይግበር ኣሎ ኣምላክ ረድኣና ያው ክንበፅሕ ኢና ኣብ ሃገርና ን24 ሰዓት ዝካየድ ናይ ሬድዮን ቲቪን ፕሮግራም ይሕሰብ ኣሎ ይጅምር ኣሎ ምናልባት ኣብ ጃንዋሪ ይካየድ ኣሎ 24 ሰዓት ብኩሉ ንኩሉ ክርስቶስ ፈቱ ዘበለ ዝኸውን ማለት እዩ እግዚአብሔር እንተረድዩ ቀድም ብትግርኛ ኾን እዩ ካብኡ ብትግረ ካብኡ ብቋንቋ ክግበር ሓሳባት ኣሎ ንኩለን ቤተክርስትያናት ዝጥርንፍ እዩ ክስታይ ኣይኮነን ከምዚ ናተይናትካ ዝበሃል ኣይኮነን ጸሎት እዚ ብዛዕባ ሃገርና ጥራሕ ስለ ሰላም ሃገርና ስለ ዕረፍቲ ስደት ጠጠው ክብል ሓው ምስ ሓው ክራኸብ ኣደም ምስ ውላዳ ክትሓቋቆፍ እቲ እግዚአብሔር ዝፈጠሮ ጽቡቕ ነገር ኣብ ሃገርና ክፍጸም ዓብ ሕልምን ራእይን ጸዓትን ኣሎ ወበብግልና ንጽልለና ዓርብ ዝጽለሎ ኣብ ኩሉ ጽለሎ እዚ ግና ብሓባር ዓለም ለኸ ዝኾነ ኩላህን ኣብ ሙሉእ ዓለም ዘለና ብሓደ ግዜ ካብ ጽባሕ ሰብ ጀሚሩ ክሳዕ ሰንበት ጸሎት ይካየድ እዩ እቶም ንኽእል ብጾም ንሕበሮ እቶም ዘይከኣልናኻ ብጸሎት ንሕሰባት ሃገር እግዚአብሔር ጽቡቕ ክገብረላ ጽቡቕ ነገር ካብ እግዚአብሔር ዝመጽእ ኣምላኽ ባርኩም
what can I? So what can I say? And what can I do? But offer this heart, oh God, completely to you. So I'll stand. So I'll stand with arms high and heart abandoned in awe of the one who gave it all. So I'll stand, my soul, Lord, to you surrendered all. I am is yours. So I'll stand. So I'll stand with arms high and heart abandoned in awe of the one who gave it all. So I'll stand, my soul, Lord, to you surrendered all. I am is yours. Hallelujah. And hallelujah, you have won me. Hallelujah, you have won it all for me. Death could not hold you down. You are the risen King, seated in majesty. You are the You have the risen King, seated in majesty. You are the risen King. Hallelujah, you have won the victory. And hallelujah, you have won, and death could not hold you down. You are the risen King, seated in majesty. You are the risen King. A song, but I think everyone should sing together. You know, you do know that, right? تدمرتنا يا مزامور قليل زخونه كلنا بحبار كنزمرلو نخيل كله ولاتنا انجليز እንዳጣቃዕና ዕልልና በልና ምስ ደቅና ከም ዝኽነምልኽ ዝረድአና እግዚአብሔር እናመስገና
كقلصو everyone clapping كسمر 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 تغير ليمو نخبر وخسمر كقل 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 حاجوسي كقلصو نخبر وخقل انت امين انا عايز كبركايو يبل ماليا صلح على واخا نظام عالتريئيا كم عف كبداناي من زع كوتيكايا كندي سكباف نفسي عدين كايا نعيس كبر كايو يبلون مقيا صلح الواخا نسمع التريئية كم عف كبداناي ننزع كوتي كايا كندي سكباف موت كسمر 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 تكير ليمو نخب وخسمر كقلل 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 حاجوسي كقلصو نخب وخقلل صباح حري سكها بزحولا نفسي تخبرك تعل العويلة امين كابتي هيوتي سنقغلا نلعلي كأبو خبعد عبليت كتحالي كله حلواخة تحسبون هيوتي كابزو لنا تحيسكا سناي وسناي كابتي هيوتي سنقغلا نلعلي كأبو خبعد عبليت كتحالي كله حلواخة تحسبون هيوتي كابزو لنا تحيسكا سناي وسناي كزمر 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 تكير ليمو امين نخر وخزمر كقلل 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 حاجوسي كقلصو نخر وخقللتا امين 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 انا عايز كبركايو يبلون مقليا صلح الواخا نسمع التريئية كم عف كبداناي من زع كوتيكايا كندي سعكباب موت نفسي الحين كايا كزمر 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 تغير ليمو نخبر خزمر كقلل 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 حاجوسي كقلصو نخبر خقلل تاسكن تعي ويتا اتاولو ويتا يمسكن امين ናይ መወዳእታ መዝሙርና ናይ እንግሊዝ ክንዝምሪና ምስኦም ዓዊልና ንፈልጣ መዝሙርያ Our God is greater. Our God is greater. I want everybody to sing very loud now. Water you turned into wine. Open the eyes of the blind. There's no one like you.
darkness you shine, and out of the ashes we rise. There's No one like you. Our God is greater, our God is stronger. God, you are higher than any other. Our God is healer, awesome in power. Our God is greater. Our God is stronger. God, you are higher than any Other. Our God is healer, awesome in power. Our God. Our God. And if our God And if our God is for us, then who could ever stop us? And if our God is with us, Then what can stand against? and if our God is for us, Then who could ever stop us? and if our God is with us, Then what can stand against? And if our God is for us, then who could ever stop us? and if our God is with us, Then what can stand again? and if our God is for us, Then who could ever stop us? and if our God is with us, Then what can stand against? listen, our God is greater. Our God is greater, our God is stronger. God, you are higher than any other. Our God is healer, awesome in power. Our God is greater, our God is stronger. God, you are higher than any other. Our God is healer, awesome in power. Our God. ሁላትና ሆፍ ንበል እግዚአብሔር ይመስገን ቃል አምላክ ከይና ሓደ ካብቲ ከምዚ ዓይነት ፕሮግራም ክልወና ከሎ ጆይንት ሰርቪስ ዝኸብድ ወላ ንኣሽቱ ቆልዑ ክመሃሩልካ ትደሊ እቶም ዓበይቲ ክመሃሩ ትደሊ ንመን ከም ትምህር ፀገም እዩ ሓቀይ በበይኑ ምርዳእ ኣለና ስለዚ ገሊኡ ኣቕልል ከነብሎ ድሓራ ክብድ ነብሎ ግን ንኩልና ዝኸውን ገለ ነገር እግዚኣብሔር ዝዛረበና ይመስለኒ فأدنياتات تدخلكم كلاتنا عندنا عمتنا نصلينا. Let's pray everybody. Can you all pray that God will speak to each and every one of us? ننفس وقفنا خزاربنا እግዚአብሔር አማጻጻና بزي يقدس ዕድሜና بزي يقدس ቋንቋና بزي يقدس እግዚአብሔር አምላኽና ነመስግነካለና ስለትገብረልና ማዕለያ ዘይብሉ ነገር ክብርን ምስጋና እንዘል ዓለም ንዓኻጥራ ይኹን ጸጋ ብልዕሊ ጸጋ እናብዛሕካ ክዛዕዛ መዓልቲያ ስለዝሓለኻና ስለዘብዛሕካና ናይ ዘለዓለም ህይወት ስለዘሉና ዝያዳ ሁሉ እግዚአብሔር አምላኽ ንዓኻ ነኽብረሃለና ብፋጻ ስለዝጸዋዕካና ካብ ጸልማት ናብቲ ዘደንቕ ብርሃን ስለዘምጻእካና ካብ ጥፋት እግዚአብሔር አምላኽ ናይ መንግስተ ሰማያት ወረስቲ ክንከውን ስለዘብቃዕካና ነመስግነካለና ሕጂ ድማ እግዚአብሔር አምላኽ ክትዛረበና ካብ ቃልካ ገለ ነገር ክትምህረና ንጽልልና بيسوع كريستوس ياوسن آمين. Yes. إذا لو مي دمهرار استي ويلي إنجليش تدلو لأنه تقريني أنا دلو تقريني أنا إنجليزين تا PowerPoint هلا تحنتي سمعكم ما دو تفلتوا خمس زبل نقدم لها بإنجليش متاوي أب حجي زوتر تزلق قالك نقرأكمين
ሰሊጥዎ ትብል ሰሚዕኩም ትፈልጡ ሓቀይ ሰሊጥዎ እንዲ ይበሃል እንታይ ድኾነ ይሰለጦ መሲልኩም by the way እግዚአብሔር ተረዲኡና ካልአይቲ ሙቪ ንሓስባ ዓባይ ሙቪ ክትከውን ድሓስባ እስትያ እዚኣ ኣብ ልበይ ጸልዩ ሞ መን እዩ ዝሰለጦ ተቐዳሚቲ መን እዩ ሓኪም ሓካይም ነይራ እዚኣ ካልአይቲ ከዓ መን እዩ ዝሰለጦ ትብል ተትኾነልና ኢላ ኣብ ልበይ ኣሎ ስለዚ ገለ ነገር ከተንክፌ መን እዩ ዝሰለጦ ናይ ሓቂ ገለ ሰብ ሱዳን ኣትዩ ይበሃል ሰሊጥዎኒ ሱዳን ኣትዩ ሓቀይ ድሓር ካብ ሱዳን ምናልባት ተሳጊሩ ንሮማ ኣትዩ ሰሊጥዎ እንዲዩ ይበሃል ጽቡቕ ካብ ሮማ ንቐጽል ድሕሪ ሮማ ከዓ ዓዲ ጥልያን ድኸድካ ሓበሻ ዓዲ ጥልያን ከይዱ ሮማ ኣትዩ ሰሊጥሉ ድዩ ንቐጽል ድሕሪ ሮማ ድማ ትኸይድሞ ናበይ ተኣቱ ምናልባት ስዊድን ኣትዩ ይበሃል ስዊድን ኣትዩ እኮ በቃ ኖርዌይ ኣትዩ ሰሊጥዎ እንዲዩ ሱዳ ግደፎና ኖርዌይ ኣሜሪካ ድማ ኮፍ ኢሉ ኣሜሪካ ሓቂ ንገሩ The young ones, please be quiet. I'm going to repeat everything I'm going to say in English, okay? So it's both languages. Don't worry, we're going to go there. But this, what I'm saying now, I don't think you'll understand it. That's why I'm not including you. Just wait for a minute. America dato selito. Nigdafo America. Ganzab. We're going to talk about today is about success, being successful. Success. Who is successful? Who do you think is the most successful person? Is that the one who is so wealthy? Is it a person who has a lot of fame? He is known worldwide? Example. Michael Jordan, is he successful? I don't know. I was just mentioning one person. Michael Jackson was the most famous musician. I mean, like, he was created for that. I mean, like, nobody could even do the acts he was doing. Yes? His talents, his art was amazing, but was he successful? Please answer me. Was he successful? Then who is successful? I want to say this. The American slogan, work hard so you be successful. Is it true? Go to the higher level and be famous and you be successful. Is that true? No. نحق ندقنا انتي تمنيلو كسلطو يزدلي نولدو سي ابتا لبو اتي خان دحر قول عاريخا غنا هبتش قول نشتي قول علو حج اتنبسا انا بلعبيو ريو لخونو ابلبو انتي يحسب ناي لبي انتي يحسبالو صباح سي ابقل خبصحو حكي انا مسولدكا تغلالا نرئسخا منبار قديفكا ندقها خاتنبر مبلعكا يتذكر مدقاسكا يتذكر انتي كخون كسلطهم Can I say this in English to you guys? Listen. Probably you don't understand it how much it's for you guys. You're so lucky that you have parents. And these parents sacrifice everything that they have. That's true. We are not perfect, I admit. But everything we do is for you to be successful. But today I'm going to say this. I want you to understand what successful person is and who that is. And أجرمن أبو أيك أنني كنقرأكمي أبو أيك أنني حكيني حواء عن الكل jealous of what you have. But I can say this, a father and a mother can never be jealous of their kids. Go excel to a higher level. The more you go up, the more we appreciate it. That's what we want. But do we do it right? I want to put this in your heads. What is success? Who is successful? Mind you, I'll have some verses and I'm going to ask each one, especially the young ones
where the verses were from and what we talked about. Let's go to the next slide. ዚሰልጦ በትግርኛን በእንግሊዝን ጌሬ የለኹ. Can you read that? From the back, can you read it? ኣይራኣይኒ ክንቅልጥፍ ምንቲ ኢለ እየ ፅሒፈዮ ብትግርኛ ብላዕሊ ኣለና ብእንግሊሽ ኣብ ታሕቲ ኣሎ እቲ ፎንት እዩ ተቐይሩ እኮ ከምታ ዝገበርኳ ኣይኮነትን ዘላ ግን ድሓን This is from Psalms chapter 1 verse 1 through 3. Can we read it in English? Tom ትግርኛ ተንብቡ ትግርኛ አንብቡን ባዕልኹም በእንግሊሽ ክንከይድና. Can you all read it in English? 1 2 3 go with me. Blessed is the one who does not walk sit in the company of mockers, but whose delights is in the law of the Lord, and who meditates on his law day and night. He meditates it how long? Day and night. That person is like a tree planted by the rivers of water, which yields its fruit in season, and whose leaf does not wither. Whatever they do. Say it. Whatever they do. What happens? Prospers. ዝገብሮ እንታይ ብሎ? No. ዝገብሮ በል ከም በል በሓንሳብ ትግርኛ ዝገብሮ ሁሉን ይሰልጥ. እዚ ቃል ኣምላኽ እዩ. ትገብሮ ኩሉ ይሰልጠልካ ዋይ ክትዕም ኣብ ገለ ተኣልካ እንታይ ንዕር ኮይኑ እንተ ደኣ ብምኽሪ ረሲኣን ደይትመላለስ ደኣ ኮይንካ ቀፂልካ ኣብ መግቢልካ ድሓር ከምዚ ዘይገብር ግና بحق እግዚአብሔር ዝፍሳ እንታይ ማለት እዩ ዝፍሳ እንታይ ማለት እዩ ዝፍሳ ነቲ ሕጊ እግዚአብሔር ሲቡስ ሕጉስ ዝብል ድሓር ድማ ነቲ ሕጉ ለይትን መዓልቲ በሉ ኣብዚኣ ሒዝዋ ንዓ ኣሙሉ መዓልቲ ንዓ ይብላ መዓልትን ለይትን ዝመራምሮ ሰብሲ ንሱ ብፁዕ ከምታ ኣብ ጥቓ وحيز زي ريفرس يبلو تتغلط ماي زي بعل إسرائيل قالت كيت قال لها بتماين تزي كوينو منهم يبلون ولا حنتي أبتا ما يتقاد لا تطريا فريتا دلوا تخليز اللوا عن سبق الدنيا كل جماعة يسلطوا. These are three stages. These are three stages. The first stage is he does not walk around the sinners he doesn't walk close to the mockers or the sinners. The second stage is I will tell you one. Be some billionaire will not be successful. Very big house or a mansion. Do you get jealous? The little ones. Hello. Are you with me? Do you get jealous when you see a big house and you say, "Oh, I wish I can live there"? Do you wish you have a big car or something? It's of no use. I mean, I have 3 kids, and I understand how they feel, and I understand how you guys feel. When we pass by a very big house, they say, "Oh, I wish I lived there." Really? But then what? I'm saying this from the bottom of my heart. Then what? I do construction. I don't know if you guys know, but I do construction. Recently, I was in a port. Texas is a very beautiful place.
Very rich people live there. The cheapest house cost about $5 million. And they had some problems. They had some cracks and the foundation was in bad shape. So they asked me for my ideas. When I went there, some of them were not still even built. Can I tell you? They have the same wood as this one. I'm telling you, it's $10 million worth house, but the wood is the same. There's nothing there. That's not success. Is this the icon and libna gazi وخجز أن حواتي كابانا حليفو صدقنا حلفال أب أمريكا زلوا وددر أب أمريكا زلوا بس نبلو دل. That's not success. أتي زسلت أسب نسيكون نسلتو مليون سلز حاس كاي كون نسلت أكا فروان كي كاس لز بزحي كون نسلت أكا زبلت أسرع سلز اللي كاي كون نسلت أكا. It's a package. حد تقلل زبل النجري حكي. كنقرأكم جنزب حماقي كون كنت بدلله. جز حماقي كون كنت بدلله. يهلونا. جنا. أنا قرمي دبلدي. كاب حنت بياتين اللي عليك تبلع تخلني خاكو حكي. أبزعابي ريستورانت أنا حنسب تخدون كم خبور كفيلك بفيز اللو بتعمل خبور قال خبرات حكي. نحنت مسح 5 قرشي قال لي دخلوها مش سكاتات هلو ناي برازيليان ولا قال تخيل. إن غورت وأخلو النار أخيات تسقم. كتب العاد تخيل سينشتيا. كدك صلاة تخيل جزا حنتيا. That's not success. Like. تلت أغنى زي. عندي زربادل نمن سويعه. نسلمون ودو سويعه انتايلو. نسلمون ودو ما خمس يلو أزازو. أما قد دخل لا مدري خير الله خمو صنع سب أي كأ خون إلو. لحد. أتي تجبر زبالة كلن حدا. قد كاب تملسلو من تقن عكاس حق مسيت تصحيف وسلو بما قد دخل كيد حقاقاتون تزازاتون فرداتون نسكرون دماغ تحلو نتك زيابير أملاكا حلو. مصحف قدوس بزعبازسي انت مو حق زربا كاب 5 نلعلي تقسطات رخيبه بزي بما قدو خيد تقبرو كله سمعني انت يبلو له صنع سب ايكون مسوله سب اي اندي اخ ندغ لخون سب ايكون ግን ሰብ አይ መሆን ካለ ትርጉም አለው ሰብ አይኮን ይሎ ሐርካ ላይ ጽንዕ ይሉ እትገብሮ ዘበለ ሁሉ ድማ ካለ ገጽካ ትመልሰሉ ዘበለ ሁሉ ናቡ ገጽካ ድኸት ካለ ሁሉ ከንዓካ. Can we read that in English for the young ones? Come on, help me. Can you read 1 2 3 go? Do you know who said that? David says, let's go on. I am about to go the way of all the earth, he said. So be strong, act like a man. Then, and observe what the Lord your God requires. Observe what your Lord God requires of you. Walk in obedience to him and keep his decrees and commands, his laws and regulations as written in the law of Moses. Do this so that you may prosper in all you do and wherever you go. أحواتي زمدكنا كبلنا جاندلي كين الجاجة مجمّر تقول في منفسه وتوم مس إجزابير إجزابير زدلوا بدخل عند حركيدو كله برغد حريم يتسعب أي حيلنا بيمثلكم كيمستري خاصون عيه فيزيكس كبلوه. Can I say this in English? The first thing that you have to do is you have to prioritize things. The first thing should be first. What is the most important thing what are we seeing? Do you want to prosper? The first thing is make God happy. You know what he wants? Do it. Follow his rules. عمت سينا نخون إحنا فليت نامبر نتام من قدو زحيزو زخدق زيابير أنتوني زي أمس نجارو داويت لك كمسموت السلامون مجمّر هذا حتى بارت بهذا النيل يسألي. Next slide. قال لي خب أرض مثلاً أزيد ما ياسو تنجر اللي
Next slide. Halfway. I love this verse. I just wanted to pick one person that was like us. A young one. With, man, that's enough. Say it. The Lord was with, no, say it again. Can you say this about you? Can we say this about us? Can you say, the Lord was with Daniel. The Lord was with Senite, with Gerre. It shows, I'm going to tell you this. It really shows. It says this. The Lord was with Joseph so that he prospered and he lived in the house of his Egyptian master. So is him. Who saw? Say it, please. Who saw it? The master. Goitu እንታይ ፈሊጡ ነይሩ ጎይቱ ኻ እግዚአብሔር ምስኡ ከም ዘሎን ንሱ ዝገብሮ ድማ እግዚአብሔር ኣብ ኢሉ ከም ዘቕንዓሉን ረአየ እግዚአብሔር ምስኡ ዘሎ ሰብ ይፍለጥ እዩ እዚ ግብፃዊ ሰብ ይፍለጥ ሰብ ኣይቆይ ድርደሉ እንታይ ሪዩ እግዚአብሔር ምስ ዮሴፍ ኣሎ ዝገብረሉ ድማ ሁሉ ይሰልጦ ድሓር እንታይ ገይሩ ራዩ እዚ ምስ ፈለጠ ዮሴፍ ኣብ ቅድሚ ሞገስ ረኸበ የገልግለውን ነበረ ኣዛዝ ቤቱ ገበሮ ዘለዎ ሁሉ ኣብ ኢዱ ሃቦ ኮነኻ በዚ ናይ መጨረሻ ብብሎ ይበጃኹም ኮነኻ ኣብ ቤቱን ኣብ ኩሉ ጥሪቱን ካብ ዝሾሞ ጊዜ ጀሚሩ እግዚአብሔር ምእንቲ ዮሴፍ ኢሉ እንታይ ትብል ንገረኒ No, ወሰኻለዋ ዮሴፍ ኢሉ አንብባባ እንታይ ትብል መሲሉካ ኣብ ውሽጥን ኣብ ቤትን ይባሪኽዎ Can you see that? Let me see this. The blessing of the Lord, I'm talking about the last verse, was on everything Potiphar had, both in the house in Hadasab. Just one person can bring amazing blessing. God will open the windows of heaven because of that one person. أنتم حواتي كما قمت تقبرلنا سرح ديكم نسرح عندنا أبتي سرح ناس بعلو برغت أملاخ درعي برغت أملاخ كمل أبتي تمرتي أبوس برغت كله أبتي جزاها برغت كمل Can I say this to the young ones? If you have God with you, it's so easy that people can identify it, can say, oh yeah, God is with him. And if you have God with you, go to the school, your school will be blessed. Go to play with your friends, that group will be blessed. Come home, your home will be blessed. You are a blessing. I don't know how you are, really. نحق زي أتدلينا نحنا مثلني دقنا بروخات كخونوا لنا أنا لو ما عالتي بزح كاب نزارب كنت لينا بحنساب دليل لغو تقصدات قرفه እግዚአብሔር ዝባርኾ ولاد كل وقت خلو እግዚአብሔር مسؤول ዝኾነ ولاد كخونه لك خلو بقى خل እዚኣ ጥራያት እንደልያ أنا أبدأ كيدليا زي እግዚአብሔር سمعان له فلت እንዲሁ حكيم كخونوا لي يكبرهم yeah that's good حكيم كوينوم ገንዘብ መሊእዎም ጎይታ እንተ ዘይብሎሞ ታዩኻ ዓብስ ታመጀመርያ ጸሎትና ታመጀመርታ ኣብ ቅድመ ኣምላኽ ታመጀመርታ ነገር እግዚአብሔር ምስኦም ክኸውን እግዚአብሔር ምስ ኩሉ ክኸውን ይደልዩ ንሳቶም ግና ልቦ
ንእግዚአብሔር ከም ዮሴፍ ክደልይዎ that's a prayer I mean like I have my 3 kids right here and all of you you know how much I love you guys right I'm not with the adults I am with you guys I am one of you I am 14 seriously in my heart I feel like I'm 14 and I will remain 14 okay this is what I want this is a dream of the church this is our prayer that you from today on you will have the Lord with you I mean the Lord wants to be with us always but it's the other way we don't want to go by his ways because we think the other way is are cheap doing other stuff when others are doing sinful things do you get jealous it may look good it may look very interesting but really that's the way to be doomed but for success there's only one there is only one way to be in good accord with God if you guys grow up with right accord with God you will be like Joseph you will be a blessing in your house you will be a blessing at your school you will be a blessing always be the head for us to sit together as a family ندك خاخ تباركهم كلها نحك أنا I don't know مسبروك كتجيدها كتبارك كلها خمس إلك يكون كان إلك تباركه قبل بخا خنلك تدليو إخزابير أملاقسي كم يوسف دينبركا مزي ولا ديزي كتكون قبل لومي جميرو متون موسو نسخة مسعود كون نسود ما مسخة كون إخزابير أملاقي تصلي لغنا بناك نصلينا as a family إخزابير ما يسمعكوا يسمعني هو بلولي سمعني እግዚአብሔር ሰሚዕ ዝምልስ እግዚአብሔር ንሕናውን ምስ እግዚአብሔር ክንከውን ደቅናውን ምስ እግዚአብሔር ክኾኑ እዚ ዓወትና this is success ገንዘብ አይኮነን ሀብቲ ይኮነን በትምህርት ምብላጾም አይኮነን ተቀንዲ success ተቀንዲ ና ዮሴፍ ይወት እስኪ አንተና አሚትና even the young ones you can pray for your parents seriously I mean this for God to be with your parents we are going to take 5 minutes seriously we are going to pray hold hands with your family hug each other أطرحهم نزل سب كتصلي ليهم and say this مسحهم نزل سب طرحهم نزل سب بارخو እግዚአብሔር ከም ትምስ ዮሴፍ ዝነበረ እግዚአብሔር ከም ትምስ ዮሴፍ ዝነበረ አቤተ ዮሴፍ little ones please close your eyes and pray also for your parents bless your parents in front of the Lord እግዚአብሔር ልዑል እግዚአብሔር ኃያል ክብርን ምስጋናን ዘላለም አይኹን ነመስግነክ አለና ስለዚህ ሀብካና ቤተሰብ ሁሉ እግዚአብሔር አምላክ ስለዘለውና ነመስግነክ አለና እግዚአብሔር ልዑል ተመስገን ረባኒ ዮሴፋት አብዝ ከተተሳልና ንጽልሎና ሁሉም ክትባርቆም ንልምነክ አለና እግዚአብሔር አምላክ ያብዛተው ሁሉ እግዚአብሔር አምላክ በረከት ቆኑ አብስራህ በረከት አብትምርቲ በረከት እግዚአብሔር አምላክ ህዝብኻ ሁሉ ክትባርክ ንጽሊ አለና ናይ ሰማይ መስኮት ክትከፍተልና ንልምነክ አለና ሎም ማዓልቲ እግዚአብሔር አምላክ ይሄ እግዚአብሔር ልዑል አታያል እግዚአብሔር ትኽሊኻ አታይል ሻዳይ ዝሆንካ እግዚአብሔር ትኽሊኻ ንመን ይልካ የሙንስኻ ደቅና ባርኸልና ውሉድና ማ ጊዜ እዚ እግዚአብሔር አምላክ ናኻ ጥራይ ክሪዩ እንቶም ከምና ዮሴፍ ኮና እግዚአብሔር አምላክ እንጽልሎና ምሳኻ ኮኑ ንልምነካ አለና በመገድኻ ኸዱ ንልምነካ አለና ለይትን ማዓልትን ቃልካ ውሽጦም ክትከል ንጽልሎና ቃልካ ኸበልዑ እግዚአብሔር አምላክ ስልብ ቃልካ ጥራይ ክሓስቡ ንጽልሎና አምሮም ባርኽ እግዚአብሔር አምላክ ኦ ተባረክ እግዚአብሔር ነመስግነክ አለና
بحال بوينا خنصلينا سكيت بارغهم ندقهم بارغهم እግዚአብሔር ይባረክ بارغهم ندقهم دق يبلكم ما بغنكم زلو قولوا ابز بيت كريستيان زلو قولوا امين 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 yes لعل እግዚአብሔር ባርኽ ባርኽ ሓዳርና ባርኽ እግዚአብሔር አምላኸየ ምእታውና ሙፃና ባርኽ እግዚአብሔር አምላኸየ ጥበብን ምስተዓልና ብዝሓልና ኢየሱስ ክርስቶስ ስሙ እግዚአብሔር አምላክ ሰማያት ክዝርግሕ እግዚአብሔር አምላኽ ዘይደኸመካ አምላኽ ንምድሩን አብዘላቶ ትገብራ እንሆ እግዚአብሔር አምላኽ ናትካ ሐሳብ ናትካ እግዚአብሔር አምላኽ እንሆ ምኽሪ እዩ ዝነበረሞ ንሰብካ ኣብዚ አሚጥካ ያለኻ በጌታ በኢየሱስ ክርስቶስ ስም ጽልያለሁ በዛ ሰዓት እዚኣ እቲ ካብ ሰብ ተወስደ እቲ ነዘል ዓለም ፍቕሪ እቲ ነዘል ዓለም እግዚአብሔር አምላኽ ሓድነት በኢየሱስ ክርስቶስም ከመለስ ጽልያለሁ እግዚአብሔር አምላኽ ኣብዚ ጉባኤ እዚ እግዚአብሔር አቦ ሓደኳ እግዚአብሔር አምላኽ ጌታ ሰራዊት አቦዬ በዛ ነገር እዚ አጎዲለ ኸይብል ብስም ኢየሱስ ጽልያለሁ ቃልካ ተነግሩናል ቃልካ ተነግሩናል ነገር ግን እግዚአብሔር አምላኽ ልብና ከሕዞ አምሮናውን እግዚአብሔር አምላኽ ብኡ እንሆ ከመል ይጽልያለሁ እግዚአብሔር አምላኽ ናይዝ ምድር እዚ ነገር ሁሉ ካሕልፍን ከም ዘይነበረ ኸውንን ህይወትና እግዚአብሔር አምላኽ እንሆ ኣብ ዘነበረትሉ ዘመን ሁሉ ሪኢና ኣለና ሞ በኢየሱስ ክርስቶስ ስም ጽልያለሁ ሎሚ ነዚ ጉባኤ እዚ እንሆ እግዚአብሔር አምላኽ ክትባረኾ ነዚ ጉባኤ እዚ እግዚአብሔር አምላኽ እንሆ ርስት ተቶ ይጽልያለሁ እግዚአብሔር አምላኽ ኣብትናትካ ነዘላለም ርስቲ ከምትነ አብ ከምትነ ወልድ ዝነበረ እግዚአብሔር አምላኽ እንሆ ሓድነት ምጥማር ክህሉ ጽልያለሁ በኢየሱስ ክርስቶስ ትርጉም ቤተሰብ ምዃን ትርጉም አካል ናይታ ዘላለማዊት ቤተክርስቲያን ምዃን እግዚአብሔር አምላኽ እዚ ህዝብ ዝኽርዶ ጽልያለሁ ኢየሱስ ክርስቶስን ደቅና ብሩኻት ሆኑ I bless them in the name of Jesus so that they know the way that they walk every day some things may be glamorous something may look like shining but it can be a deceit it can be some kind of attractive thing to destroy. Father, I pray in the name of Jesus, our children be wise and wise, so that they may know the wisdom given to Samuel, so that they can walk every day in the courtyard of your kingdom, Father. Thank you for the opportunity that you have given us today. Thank you for the word. Thank you for the fellowship that we have. I pray all this in our Father's name. In the name of Jesus Christ. Amen. እግዚአብሔር ብሩኽ ብልኩም ቃል ተነግሩናል ሐዋተይ ቃል ተነግሩናል አይኮነን ንተነግረና ቃል ግን ሰማዓተ ጥራህ ኮይና ከንሐልፎ ዲን ትፈልጡ ዲኹም ፕሬዚደንት بتعمل تفهم وزخون هذا البريزيدنت من نيرو نتعدي ها كندي مش انت لكم تماوتوا وايت هاوس هاتم ساعتهم تايلو the most lonely place in the whole universe is the Oval Office يلو أقرمكم تموا تبلع بوتا انت على خنزي it's the Oval Office net president office نسيلو بزي تليفون بزي قال نعلم تعطى بمولو أبرسهم تدعي لك أخو ما يكونن
It's an amazing thing. He fought hard to be the president of the United States, all right? Once he got it, you know what he said? This is the most lonely place in the whole universe. It's amazing. But when you are with the Lord, oh, you are mighty. Never forget. I'm telling you, never forget it. It's so easy to get distracted. So easy. Especially the world we are in. There is more challenge for you guys than has been for us. Our world is what? Massively bombarded by the... It wasn't like that. TV didn't exist. Well, it exists, but